Selamun Aleyküm Rahmetullah Berekatuhu. Sar yenge, pralle yenge su kabulin avdjeda. Avdjeve da inšallah ka družina pesar svako dive, te podučina pi vjera inšallah. Bismillah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Dik çaçkin camangi koya odma. Hayır inşallah. Çaçkin camangi. Samo sa din cumle no çaçkin camangi dikeri. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Ko çaçkin camangi stranica. Aleyküm selam. Da aveți ai promine kad mangetu? Pa samo sa din cumle meni koya promijer. Hayır inşallah. Hayır. I početak samo nek. Neyse çocuğu maşallah. Oy bana. Selam aleyküm. Nana poškar čivalo maškar čanke. Poškar sredini. Nana poškar sredini alo maškar, a men sa strane. Hadi İran palem. Selam aleyküm nasıl mufaltu keda. Hadi İran ma palem besar yume. Da, Ajde, mora Kere. tu dovatu cere, mora tu. Hadi kedi soi problem ya ya. Dek. Ama baš šukarinez, a kanat urminčansa. Selam aleyküm. Problem maşallah. Espandi. Naştevi şakana. Alo maškar tove, Jesus karine. Penad nanese nekol sasto soru minjama. Aște problem ne. Bare ciçkarya yer cukara kana. Haydi inşallah. Neyse selamun aleyküm Samet Falenge söylen. İnşallah diye da kadrojina pesar svako dive. Kwana valaisa te podočina pe marigera. Avdive je ke misija kao specijalno arica budere penjenge, ama muslimani morate podočino pivjera. Sar muško, sar žensko, jelamen, ako so ja muša, ama ročer perdo džubljada, alhamdulillah si. Morate penjara pravilo, kada će rola pe lafi ta rigvjera. Jer najbari lađe ke muslimanese, te aračov koji je tankova na penjari sarte po našin pa na Balkan. Ili sara na perolama geromaneo lafi. Te aračova ni situacija koja je nađano sarte po našino. Podvajtano je ka, subhanallah, bud baro propast je ke insanese, te mu kole starte džale staro džandipa, a so se ke šajte podučin opet. Sara mena gana, či ti ne save teme, koja uopšte na nemge važno šajav dive, ama inšallah taj sa, odla teme kao da namige. Primer radi, buta mare phala, na primer, na džana ko hađ, ali da si obavezatani te si kjola hađ. Kao do vakti ko kađal, so se te čerol tu neko, subhanallah, so pene na mende, te čerol tu budalija pene na mende, alekum selamu fasena. Nego tijano do te, alhamdulillah, džane opravila. Amen ge desinja podva, alhamdulillah, ke Osmanija ke džerame džaferea, na varanjam geniko, plus ja amen vodiče marokancenge, egipćanja sarte vicinare. Alhamdulillah, laesak vajtano je buti šukar, koda tu podučine pangleter tečere ek buti. Ema sa amare pralabio vola škar, bilo sa buti tečerela, angleter te pošminela, te interesine pelaki. Manuš na Đan Lope nikad da ni savi situacija šajte aračol, donese svako manuš, jek tikni informacija, barem ka Đanol sarte snađinope, sarte vrtinope. Ake, na primjer, ka čera lafi amende, 21. vek Tejmumi više na Đana koli ilale, neli? Znači, na namen potreba pani si amen sugde. Ali so se akavate na Đana sarte postupina. Znači, ako aj tano farzi Allah esoko, to je Allah vačerile, ne mora da znači da men nikad ne potrebinale, ama te na pinđara, na primjer, ke kao ako dija situacija, te džana su ti džana. Znači, informativno butiku, a šajte volke korisno, budu šukar. Alekim selam se pravim, alekim selam. Ja spominam jek butik šaj, akava dukavi samar euromen. Hem manda, hem tumenda sakate džanava. Ola spantara mukhale sar obaveza. Farzi čeržal djavojte. A men sare, ma svako amen dal perola džiko krajo. Kada varan tu saj minea je ke se pare. Sare peraja kate. Ama sare peraja. Ola spantara penol ke dena len du svedokia. Makar to prav neko du svedokia ne ven prisutne hem deo do te. A mena kate sam čila džaja, prav, sar te čerapel. Du svedokia. Čirinu te. Pisireno svedokia,
tu ideea o qua pisini tai sau qua bisterola o qua vicinile omopral. A se tine profilani so dinjata do boca. Na nema. Окей, на не тука предужинатка, ма джанчикова. А мена ка те пераја салне. Ажари. Аллах фантара е поглавле чержа калестар. Ке дије ке се денон да клен дуј сведокија. А Серија страница. Серија страница пашудува. А кате шај харица незгодно те фенал. Али мора те фенал. Пенола ек мушен дуј џувля, со џувля рица порица памтинена. Нали? Али Аллах се законите, но Аллах се закони, ако наракола пе дуј мушан, да клюла пе ек мушем дуј џувля, али кава иншала ко поглавля калестера. Кава калестера? Морате брани наве џувлена гај. Џувли памтини порица, со се лисила будери гајля, водине чаве. Ама, Кога гајля ли каде баци штреф, буру. сега тек полка которая кој догаѓало од Чамили, рано сведоко, а кој которое Адем алейхиссалам ачило сар, kada puštala ефта кола светлике со светлина, која ембле со светлина, ова кажа о Дауд алейхиссалам. Позам кажа живинол, па кажа шоардер деш, ов хиляда. Деолем ле саранда. Ама Аллах кажа, прво те дуј мелаики, а те сведоченен. Подборка. Kada Аллах те откри душа, ова кажа, маде си па на саранда, ова кажа, на, пичиња дуј мелаики, два кажа, туди джанке, унукоске, одла, шоардер даш. Несе, одборка. Ама, ќе пучам туди штакате. Те да путар јек бишля де евро, нали ма сведокја, те пенавски оменек, ја ме сведокја, шајли. Па, кај размислявате. Не, јек бушу жо пример динџа о шейк. Вала тако ми алака шейк динџан шо жо пример. Ке до Адем алейхиссалам бистержа, ако јумем ту, агана тоа ми го џен нана бистрав. Емо доресе шукаро праля, аште чера мен са јек се ладжа баџар. Сарте чера пакана. Акате. Кару ми не со мазади. Алхамдулилlah, ке са, аки ја слика најшо џиме пенаса, ладжавате ди као кукориман. Ајде опхаляне кулавен иншала по ек пути олај сари не су јамакате. Улавен иншала те ќе даме повише иншала. Ајде. Сој нема рума бети хаџи, аквајтано ик доказ да Адем алейхиссалам бистерџа, ако јан ту хемме. Доресе ке позајмини пе ке пралесе козори, а ми јам обавеза, значи обавеза тикли ова, те ани услуга лесе, вачерџа ми синавчи кој ке мисија спомиџама кава, кетано јек прал козори, ту јан обавезно то да звине пересе. Ако и сито то тоа. Онда ќе јан обавезно те да звине пересе, али ово, ако случајно бистероло, да те онда ки си опралео сведокја, кола ке клон те посетинеле. На нема ритема ќе него ке само дока чеден парица прала, черам ге кола ферич. Не се ме да дојду пак али а баш со два доказ которое Адем емо алейхиссалам мелаика. Со сведоки. Alhamdulillah. Allah te nagradi notu што жо пример. И се доста примери ја савке, али оке два тано најшо жо пример, ке до Адем алейхиссалам бистерџа со чежале, Allah казаџа со јамамен. السلام عليكم صار ينجح. وعليكم السلام. Рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам рахметуллахи ва баракатух. Ме синавчи шај пошминен, мата чоа по се буд. Очанке иншала ка почмини. Ја. Ја, мека вчера век сам тикно увод да ме посебно чержума ќе ханала на премиџум ниста, него морате вчера халален да џане значи харица лаџаја, чаче лаџаја не саве адисентар. Hema volo poglавле кола ди коларица будере пенген. То е черола пелафи таристихаза, тарохайз, нифаз. И амен прескочинџам доста хадисија, него сај ано кратко само темо твавлен, доста пења џанена, али доста пења на џанена. Чаче доста пења на џанен. Морате разликинен со два хајз, со два нифаз, хем со два истихаза. Јела џанена доко терне пења, он џанена по dok će o lafitaro istihaza šajte dorol hem penjensu i tane ko bešarica buderi. Hem odvatano je kova našti čistini pe sarso čistini pe koto ni faz, na primjer. Kova isila pi mesečnica, koja trajini 5-6 dana, džanola svaki penak ja, buti džanola. Nali? Hem džanola ket prekini pire na prinak ja. A majsija ja buti koja višini pe istihaza, koja trajini arica buderi. Ема кате и пејн џанула по период,
Кеда завршини, а и черек диведи кола да напрестаини, ондак наставини по намази, наставини по пости или сапе одредбе кола черолапе, а не стиха за черола. Ке черолапе лафитаро хайза, ондак джанола и пенсо и тани паждиве, или шовдиве, или не со и пен трин, одјад пена на два периоду, натромалте кланини, натромалте черол, ниса ви бадети, а нормално шајте зикрини, са обуча кола. E a cate perola o trinto oni faz, che da i pen perola koje porođaj, che da due dušenca penolape, a cate razlikin pa che appena no 40 dana bešolano dva stanje, hemano dva stanje na čerola nisar ibadeti, che nakolo dva period, automatski oi džanola naprimjer kad valante hurolo ni faz, hem tedane činavi, nastavini po post, po kva, kad hurolo ni faz, tedane činavi. A te starila, na primjer, ako je trinto istihaza, na kavi po porođaj. Na kavi kola od dive sovarante uren, džala di kola pana, emo penja 100% džane na kate razlikinena i boja do te, ondak nastavini klanjini, postini, kova, vače džama kare se pralaren, je lavolo poglavlje, kova baš bešola džar, sarša je pen, na primjer, kada isilo mesečno pranje, na valante klanjinu, namaz jako na nakla, ali mora te ispostini o post, naprimjer, kola astarila. Na tromate postini, ali i pose na postini. Ali kad isila, naprimjer, mesečno pranje, o klanjiva se oranđate klanjini, na klanjini, od te prekinite. Kad činavao katena magavte ura butano detalja kale bučatar, ali but penja šaj lenga kova tano korisno, naprimjer, kod neka se valan, čače valan ne savke buča, šaj te bića lako privada, ne pisinen, stikina o stranice saso valan, bešena lenga do te, hem ket valan, ket kastari je ke penja savke musibet, ja morate penal, šajte proli knjiga, te čitinim se kokori, ali buta kala taški inšala, ka vena kana, ko hadisi kola ka čitinali na men. Bismillah, pralalen kaste oredov dijete čitini, šajte pošmini te čitini. والله تنقرادين توت أخي شكر الأفنجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بحلال كوديني هم الله تنقرادين تو من سوينا منسا سودروجننا تو من منسا te šajte podučiname na marodini, te sledinale ispravno premalo Kur'ani, hemo suneti e pejgamberesura sallallahu alaihi wa sallam. Amen, restam ko sarando eftato hadizi, ko te penela džahar, prenosi se od Muaze radi Allahu anha da je rekla, upitala sam Aishu radi Allahu anha. Penela prenosini petari Muaza radi Allahu anha, kaj pučla e Aisha radi Allahu anha, Allah to voljenca zadovoljno, zašto žena koja imala menstruaciju treba napostiti propuštene dane, a ne treba naklanjati propuštene namaze. A kate ali akija Muaza ki Aisha radi Allahu anha ki daje verni kongeri, hem počljala je poučno pitanje. Počljala so se ko mase ko Ramazan čerđa pelafi, znači postini pe o Ramazan, so se ke da starije ke džuvlja o mesečno pranju lakoro valjanite na postini odive kola čađa, a ne morate na klanini odive o namazija kola propustija. Upitala me je, penela pučlja mi Ajša, jesi li ti od Harurija? Odgovorila sam, nisam Harurika, već pitam, rekla je, to nam se dešavalo, pa nam je naređeno da napostimo, a nije nam naređeno da naklanjamo. A kad je interesantno je odgovor tari Ajša radijallahu anha, ko te i Ajša mangate džanol, kojtane kja džublisu alite pučla, te nahijan tu taro Harurika, oj pijana nahiju molendar, me samo mangavate džanav opravilo tarakja situacija, pa i Ajša radijallahu anha pjala će, a džahara menđe propisimo, a kvade sjape menđe već, naredimo ame te napostina, ama na ne naredimo te naklanina. A kad te meka mukav jek 2-3 minutja aso šeha maro o hađija,
да објаснини кој тане одла харорике. Бисмилlah, шех. Кој тане Прати камера кошај хаджи. Ја не мора, хај Салманге. Харура е место у Ираку 2 миле удаljeno од Куфе. Значи, Харура е тано, ано Ирако, која е удаljeno 4 километри од Куфа. Из тога места су потекли прве хариџije кои су ustali против Али. Од родова Тан потекне прве хариџije кои уштиле против Алија радијаллаху. Хариџije кои има више фракција, веруju само у Курану, а хадис Аллах посланика одбацуju. Значи, ако хариџije кои фракцiju веруju у Куран, значи кола будери сиолендар, кола веруju на Курани, а одбацинен о хадис е пекамберски алейхиселам. Меѓутоа менде си е поука како тоа кога соскаваноте на порен белодиве е постоска, а на клајни баске. Бакерол. Након престанка менструација, жена нече наклањивати пропуштени намази, своја кажа право бакерджавеша кава, али е дужна на посети пропуштене дане рамазови поста. Ака, значи, својано те напостене родива, а навано те клајнем. Своја те поука, имам невеви, прави разлика измеѓу ово двое. Имам невеви, каро разлика маскалата дуј. Па вакерол, учењаци кажу, разлика измеѓу ово двое е у томе што се нема стално свакодневно понавља и што број намаза кој жена пропусти у току менструација велики зато. Значи, сома нова галијата вакерол. Онемазија, кола пропустенем, значи 5 вакти анемазија, е симетриција која овол бут. Од ореске вакерол, број намаза кој жена пропусти у току менструација велики. Зато наклањавање намаза представља потешкоча. Сад се кажам. Значи, онемази представljeno poteškoća. Za razliku od posta koji obaveza u jednom mesecu posta tokom godine. Znači, postitano, koja postopi ek masek, a mašajte na postinavlje celo beš. A kaj te nadolja razlika? Te na opterećinol enemazija, vakerol, te Pero odavde je postao. Ova te nagradim od me, šta je svima nejasno, šta je jasno. Ова те наградим то бути јасно, маша Аллах, Аллах те наградим то шех. Значи, ако те козум халилам тамен, јек пенако пропустинол, например, 3 диве, кед би рачунинео ла намазија по пан, овена рицабут, овена саранда пинда намазија, одва би овола потешкоше пењаке, кед кавол ла кед дивесате те кланинол, хема кала, хема кола, овена буд. Па джара чако предавање пенола, кед неко черола бутем од ова соваланте черол, шајте оре се потешкоча, ако дуито степе мено шај хемте досадилни со намази субханаллах. А дока ака те пенола, одла 3 диве, или штар, или 5 диве, и сила вахти, цело пеш, ангрипесте, па шајте одрединоп се, козом тано ислам субханаллах савршимо, на манголто те речино инсане. Аллах субханаллах те награди лутме, шајте наставинен телеко тумаре таш. Аллах те наградин тут. Сарсо џанена пралален амен увек кеда читинаја јеке неве, значи тарекија книга, која на хине џијакана, амен мотховаја хемолесери биографија хари, кој тано два. Пенела преносилац хадиза, Муаза бинт Абдуллах ел Едавија, уму Сахба била е супруга хине иромни, таро Сила им Ешјама, рахимехуллах. Била е поверлива преносиелац хадиза и велики познавалац фика. Пенела кија Муаза хине јек поверливо џувли која преносинџа о хадизија, која памтинџа хадизија преносија, хем пенџарџа бушукар о фик, о исламско право пенџарџа бушукар, баш од ова со амена вдие чераја. Амен читинаја книга Умдетул Ахкам, ојтани целокупно книгата ни фик, исламско право. Хема кја џувли бушукар пенџарџа од ова правило.
Из реда табеина била е многу побожна, и не таро редо таро табеинја, и не баро побожњако, и скромна, и не скромно џувли. Каже се да када би освануло, говорила би ово е дан у којем ќу умријети. Субханаллах. Пенела када би правџоло сабах, ој би пенела акавајтано одиве кокова мека мерав. Со значини олаче хине черсо качере авдие, товоло Аллах тоа е задоволно се авдие мере. Значи ој динџа пестар са комплетно, само ради Аллахово задоволство. Па ние спавала током дана, а када би наступала ноќ, рекла би, ово е ноќ у којој ќу умрети. А када би навела и рад, исто би пенела акјајтани рад, ки која мека мерав, па одоле се черџа бут и бадетија, Аллах товоло лаја задоволно. Па не би ни током ноќи спавала. Када би било хладно, она би облачила танку одјеќу како би одгајала од себе сан. Када би джала и не те совел би урајпе сане шеја, наби урајпе туле шеја или те учарипе чебаја нешто, те надолела о сојбе, те на совел бут, него те ул шудроте уштел, таро шудроте уштел, те шај алесе те черли бадети. Током дана и ноќи знала би клањати по 600 реката нафиле, субханаллах. Станувала е у Басри, умрела е 80 години по хиџри. Пенела ко диве, ко јек диве, хем јек рад, би џанела те черели не по 600 рекатија нафиле намаз. Само побожњако кија џувли ине. Субханаллах, Аллах тоа е задоволно, хем мули овтобар решо беш, пало хиџреско године. Акана мека мукав, иншалла субхаля, о коментари таро хадизите. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуҳу. Ме би само споминава кава лафи Харурија, споминџена гледер. Ако дикена Аиша радијаллаху анха споминџала одма тена јан тутаро Харурија. Значи дикена сара која вакти, сарко два вакти, некој спитини не да би те чолту ки мука не саро доле питања или те изазиви ноту не сар. Напучени на мануша те чен ки праксодја, него увек и не одла мануша кода џан те испитини те черен сар нере субханаллах кодини. Значи квана не е ква нешто ново аменга коди каја ме навдиве одва и некото вакти субханаллах. Те објасниваме праленга. Кала Харурија и не познато киленги од ја скупина да он и не јектар глас од бинена и не посланикували се нам пазин. Хемодолесе ке да вели на кала мануша о асхабија и Аиша радијаллаху ан пинџарена ленине. Џанена е одолесе пучолала и Аиша радијаллаху ан те на јанту е колендар. Со се он провоциринена на пученте сиклон, него провоциринена. И одолеса са попучи бейне. Само те пинџарено праля кој на кала мануша. Исто сарамен да вдивесетно васти со се неко поставинке питање да би чоло кој мука или поставини питање само те изазвини или чола питање те чол смутња, ако значи нормално тано, али елхамдулилlah муслимани тано обавезно те дол одговор. А ovo само ние ти силе окотар. Онтане е група таро кала хареџиске заблудела секта како речи, кола потегани па на настоинџа, хем он хинелен о став е сакода и џувли која и сила месечно прање, пало по месечно прање морате на постини хем те накланини о диве кола изгубинџа, субханаллах. Они нелен е сако став. Мека мукава кане праленге, овен са се сушено. Касте коред оред авдие, бисмилlah. Мухамед, јеси ту? Јас сам ту, али ја не могу да читам. Не види се баш леп. Океј, ме би дава е, пошто само е која би пенава, ако шај посем неко тестимина кава, со џанава со кастиминол неко, али би одаш кара кана тестиминол неко, Тарамари група Катар, со сакја книга со черала таро Хајрудин Ахметовиќ, емо обавестимо тано, емо пуска би чарулам ги значио книге, Аллах те награди ноле. Те пенавно босански Максу Севам, нашем брату Хајрудину, Аллах да га награди дженето Фирдаус, иншалла Аллах азавоџел да ти да храброст, да још овакве книге, још 50 њих
направиш, да се подучаваме и ми, роми, Аллах те награди са дженетом Фирдаус. Ако джал, значи, селам амаре фалесе, со се джал, каджал ки лести, иншаллах, кавада, со се сарсо вачерджо о Абдулла Опрал, и иншаллах, ке заврши накава предавање са, као иншаллах сар наградна игра, таракала книге, ка би чарол пе, кале фалесе, скувака погодинола питања. Значи, до мен дали е каол, со кадол одла одговор, значи, кој ти книга чера, начера ништа мен да лафи, само тари книга, ка постоинем пе питање, на ади се параме на канај стапна. Него тикне питање, ка постоинем пе питање. Але, питање каол 100%, а? На, ага на саве, иншаллах, сакана, рецена менге пана, субханаллах, предавање. Поучно субханаллах со вачерџо пралте вачера со праљас радосна вест аврите џанен да о прал о шејх амаро о Хајрудин Ахметович џанела амаро програм, пенџаре амаро програм, хем радосно тано со чераја тарлеси книга лафи, хем о лесар иншаллах коваламен деш парија, значи книге, први том, хем други том, ковенамен, хем одола иншаллах. Мамо цел козон ковен. Да. Аде, бисмилlah. Надејах селамите Бичалал Маре Шаровска. Селама Виша Хајруден, доктор Шер Хајруден. Стално си ми рекол за ово да преведемо тај фик, да би знали наши роми исто. Од босанско на ромско, па смо се дружили со нашом брачом кој видиш овде, нас кој и познаеш, мислим, доста njih, па смо почели со овом твојом книгом Умдетух Алхан. Аллах да те награди со сваким добро за ове книга твоја. Селам алейкум, брат мој. Аллах те награди, но то хем саме прален, ако вајтано е благодат пралален, со одили на не само кој ја вернација, него елхамдулилlah лаеса, ала маменда те потучина, а валлајтан офиктано ек најбаро благодат кога шајте те волко ек вjerniко. Значи, кет карас дикине со шукар, со лошно, кет карас дикине на сваки ситуација сар те поступине, ма било кај тоа, а кана палакава волам го намази, а свако амендар мора те черолу намази исправно, џанена ко судно диве, Аллах спантар ки почпиње е судиба. Прво со кога пушле маре намази. А маре намазе се, па ако исправно маро намази, са ја вербучаковен исправно. Ако маро намази на нели е исправно, со субханаллах прека џави шанглав. Аллах субханаллах те дотме свако хајри со ковен, ем корисно знање свако несе, шамен да е пути на џанате, објасина пе шукар, али џанава ту мен халовена доста шукар, али палем пенава, Аллах субханаллах те лочари аминге, а мари шип, те чера пошкар лафи, да биџи ки ту мен де те расол о исправно знање. Аллах субханаллах те дол свако хајри. Мохамед, сад пенџанту на ште ти не изедам, козом шумџуми. Значи, баш јасно се надичол манге баш, ама те манген кратро би навишал. Оке, ме бичал джунт менги страница, а ке Не туали Србија ја на нету шиши телевизија веќе. Османи нека настави не. Осман настави. Ајде, Османи нек настави, не иди онани, најбитно. Ме после покасно ка керап. Çeher ben Muhammed Teşaç Tincan Çitus. Оке, и си ту бичалџум кој ешеду, ако дике, и си кој ешеду бичалџум страница, ако Ама шај. наштите права да те ишала. Ајка пробинава џар. Коментар хадиса. Муаза ел Абдија е била жена која се посветила изучавању верских прописа. А ќе и Муаза Абдеија со сине и џубли со посвети џапетани те изучи нолтани окотаро о верске прописија. У овом предању се наводи да е хтела да сазна мудрост. Значи, алаква предање наводини пе со маглјатани те спознајнолтано од оваа мудрост, ако се зна за њу, ако џанопе башилате. Зашто жена која е имала менструацију, па е у њој оставила намаз и пост. Пено соске и џубли сојнела, значи месечница, па тани ачаџатани о намазимо пост. Кад јој проđe месечни циклус, и она се очисти од менструација. Значи, када вол со наколтано о масек, од циклус, и ојтани очистини пе котари попрање, пено на пашта пропуштени пост и наклањавање пропуштање на намазе.
И не наклањава, чел халаля. Не наклањава. Ја, на дечома ге шукар кен халали. Да. Пенол, олакоре, со накјала ке опости, значи, ојтани пенола о намазија на ете кланини, пропуштене. Иако е намаз веча обавеза од поста. Иако е тано о намази побаро се опости. О томе е упитала Ајшу ради Аллаху анха. Значи, котародватано, пучлјатано и Ајша ради Аллаху анха. Ој пучрало. Пошто се веќе у том времену почела ширити смутња, хариджија, кои су тврдили да жена пропуштене намазе током менструација каснije мора наклањати. Пошто вакерула пе ало това време со почминџате ширини пе и смутња котаракало хариджије кола тврдинџен да и џублитани пе пропустиме намазија пало по масек од вас е олакро и менструација каснije покасно те наклањујно. И Ајша ради Аллаху анха е помислила да е Муаза од нив. Значи Ајша ради Аллаху анха мистинџатани те на екотаро дуа ој Муаза котариленди. Котаро хариджије од хариджије кои су још звали Бахије. Само ово аквана джарам са писини. Баруие, по месту Харута де су становали. Значи пенола кала со вичинџепе од ја наштичтеамана. Харура. Харура значи со кај пешлетане. Муаза е појаснила да не од нив. Значи Муаза ќе појаснинџа на нетани котариленде. Али би волела знати мудрост споменети прописа, уколико е она позната. Значи пенџакија родинџатани манглјатани те джаноло мудрост котаро спомените, значи со и помиме о прописија, уколико е она позната. Козомитани ој пенџарутнијало длабуча. Ајша мајка верника ради Аллаху анха. Јој е тада дала одговор на којем се смируе сваки верник. И Ајша и дај е верник јонгре ради Аллаху анха, ој тад динџала јек одговор со свако нескоро со смирини петано о вернику. Одговор кој одбацуе сваку смутњу. Одговор кога свако јек смутња, со си смутње, значи сидол, одговорила е Ајша ради Аллаху анха. Одговоринџала ке Ајша ради Аллаху анха. Пенол да се жена на време, Аллаховог посланика салаллаху алейхи ве селем добивале менструација у током Рамазана. Значи пенол одговоринџала ке да стане оџувља, ало време е Аллахескере посланикова салаллаху алейхи ве селем доби джетане и менструација у току Рамазана, значи кај о Рамазани. Па им е он нареđivao да тада не клањају нити посте. Па ов нарединџален ге ните кланинен, ните постинен. Веќе када се очисте од менструација. Веќе када чистинен пе котаро о маси коленгро и менструацијата. Само напосте пропуштене дане поста. Само те напостинен о пропустиме о дивеса е постискре. Док нече наклани. Не си. Перула кате на не само те накланино, значи само о пропустиме дивеса. Тако им е наредио веровесник салаллаху алейхи ве селем и оне кои све вернице су дужне поступати по неговој наредби. Значи, аџаро посланико салаллаху алейхи ве селем нарединџаленге да оверницеја, значи кала џувленге пенол сојтане од дужнетане те поступине пе пилескри наредба. Те наставина. Ало поруке, Аллах наградините ме. Настави. Доста кате, Аллах те наградиноту. Али нема везе, шајте поправи нафту кај бутике, читине, значи читин цело реченица, па посем преводимла. Не. Нано секција. Аллах те наградиноту, те доту свако хари. Ако шунџем пажливо, кате буто јасно порука и сија менсариен, кед нека си сијек проблеми, джала кучимо мануш, на джала којек без везе мануш те лодјек одговор,
Учимо мануш долату одговор со смириниту, субханаллах. Ана, например, джаја кој кинсани, леја е одговор, шај те доту пари побари потешкоча. Него джаја кој инсани, кога то учимо, кој тано баш од ребучаке, долату одговор, кога валанчачете долпе. Аллах субхана тала те дол свако хајри, ама учиме манушенге, иншаллах менка да не го право. Например, козом шејхија си машкараменде и неко пропусти нола саудоре шејкон, а вола киман дека на те давле ме одговор не саво. А ме субханаллах ме шајте давле одговор, кога шајте наша давле. Ми иста субханаллах, кога шајте руминов цели заедница, субханаллах. А квајтано биџан ди па и гарола туки поготово маре џувља. А маре џувља морате пенавија готи. А маре џувља хинеја реца по домачице морате пенавија. На хинеја да бокаш колованке. Па ке десини пејна кава, а маре паљако ти махала џанена кава, на џанава тумене београдске, српске кола. А мен хинеја мен јек џувли, ко Аллах спанта ко простинола ке, о приштинлие џанена сас кастарчерава лафи, чак и неки месечница, ој пенола пачарем печерем наставинен тумаро пост. А квајтано биџан ди пакуа горинџарена но незнање. Аллах спанта те приминиша пост, кога он черџе бизо знање. Али ако ту осетинеа пе џан до мануш, варанте да ратаро Аллах те да их фетва. А кејта не бут опасни бути. Качинава кате, а кана Осман тумо прал или Аднан или кој е на кате пана, бисмила, или шај па кој јан туа кате, било ко, шајте џан ко порука адиса, емишала кала тане тачке, кола дена одговор ко свако маро. Кате валяне свако те водими рачуни, те шуно шукар, валлај. Јесте. Је сваки тачка дола одговор ко адиси. A ne, pa ću mi ja daniš, ja o šeipi. Шаипи. Абдоле лесо екрани. Микрофон. Bismillah, assalamu alaikum rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Само тумаре микрофони. Шунџи ова? Аде бисмилlah. Океј, поруки хадиса. У хадису видимо настојање наших претходника да спознају оно што е више могуќе верских питања. Значи, о хадиси, ако те дикаја да матови менџе да манушакола живијан гледера менде, те пенава кала претходник, те пенавам да умети посланико Мухамед алейхи салам дикле, со повишете сиклона о верска прописија, односно о закони Аллах по питању од дини, да би товен пошукар поисправна ано дин. Муслиман треба одбити од себе сумњу, те појаснити оно што е намеравао својим речима и поступцима. О муслимани валенте ci del pestare sumnja, te појаснини од ова со инеле нијети пела фенца копеделија. Хадис е доказ да се не треба освртати на сумње кои новотари убацуju меѓу људе по питању вере. О хадисите ано доказ да навалјаните да пажња ки сумња, односно ако не се бучакола те пенава о новотари чивена машкаромануша по питању амародини. Хадис е доказ да се не може познавати мудрост сваког ибадета, те е стога желја да се сазна мудрост сваког ибадета претеривање. Субханаллах. О хадиси деламен доказ да наштите пенџара свакова хикмет и свакова мудрост андо ибадети, а не саве, е желја те сиклјовате шуна сојтано о мудрост андо свако ибадети шајто воламенџи претеривање ки вера. Те избегинакава. Свака особа која поставља питање и претеруе у њима заслужуе да биде укорена. Свакова мануш, значи кога поставини буд питања, претерини ко питања заслужини тоа укорими.
Učena osoba treba pojasniti odgovor na pitanje koje mu postavi osoba koja traži znanje. Učimo manuš valenite del jasno odgovor ko pitanje kova postavini pelese, kova postavini se u manuškova rodela o znanje. Kad će tema pa na jek inšala, dozvoljeno je spomenuti samo dokaz ili propis bez pojašnjenja mudrosti, jer vernik treba prihvatiti propis, makar i ne poznavao mudrost dotičnog propisa, a općenito je poznato da svaki propis ima svoju mudrost. Znači, dozvolimo te motovi samo o dokaz ili o propis, bez te pojasnina neka se samo mudrosti sili od dva propis kova će raditi. Jer vernikova te prihvatini od dva propis, pa makar hem ako nađanela samo mudrost tano palo od dva dotično propis. A opšte hem poznato da svakova propis i sile poklo mudrost. Znači, navaljanje manušo dobor te del pažnja, znači ako i sine samo i vadeti, kova je tano propis, a men nađanaja o mudrost, navaljanje dobor te da pažnja, jer ne mora čak ni te džana i sine sa je bučeka, hem Allah s.w.t. garađao hikmeti, amen, morati će ramen kod dva propisi, to je tako, valjente prihvati na dva, carstvo si kađame na poslanika Muhammed a.s. i bizo but vučiba, bizo kova, jer dikena kad ako si buti ako preterinaja do dva postavinaja bud pitanja, šajto vahem korime. Šajte nastavini neko, mislim, nova ime jasno Bud jasno, Jane, Allah te nagradi notu, kak ja taškam i penav čujemo, pokoravamo se, lejala sarhem, gotovo, nas pominja buderi bu, iš ništa. Bismillah, Osman, kad nastavine tudari, koji si akate pano? Adnan, Jan tu akate? Ajde, kaj te džav, Oti oftoti taška, bismillah, pa sođaname, pala džana, čaškinino, ništa u frižderi. Pranke će odlafija, menš moja pažljivost. Alhamdulillah. Selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, čak pralenge, Allah te dok men svako hajri berečeti, najšu živi puta. Inšallah, Allah kao putini sari jedna menco, podući namen care, kala propisa baš u fitu. Naprotiv, u hadizu je dokaz i preporuka da je najbolje davati odgovore citirajući dokaze. Naprotiv, tano hadizi dokaz i preporuka da pošuka te de odgovor čitindoj dokazija. Jer su takvi odgovori najpotpuniji i najjači i time se prekida svaka rasprava. Akava baš amenge nažalo ake mange kapenalo, mange se amen čefi bute koji jektik no deo te raspravinate, čerate, te ovako nesporazum. A kad te mangote pronamenge, kad bi čitinea i ne morate aveku baro raspravi, nego očiti be i tamo dokaz da te čitine od dva stvari tamo propisimo, pa valah naš karžano. Ženi u hajzu je zabranjeno klanjati i postiti. Però je džulaki tano zabranimo, ano hajz te klanini hem te postini. Žena u hajzu i nifazu bit će nagrađena za ostavljanje namaze i posta, jer ih ostavlja pokoravajući se Allahovoj naredbi. Penoli džuvi ko hajz hem ko nifaz, kao vol nagradi miso, a čavi odla namazija hem posti. Jer penoli džuvli su a čavi odla bučao dijatani naredba i pokorini pepe Allahe su Allah naredini odo. Žena koja je imala menstruaciju obavezna je napostiti propuštene dane, dok joj nije obaveza naklanjati propuštene namaze. Prvo baš u džulja, penol, a kad teke risila pi mešesnica, obavezno i tani penol te perol odla divesa ko Ramazani ako desinđapelake, pa do Ramazani te perol. Ama perol na nelake na ne obaveza, na ne obaveza, te čerol sar te napuninolo dla namazi. Sad se objasnim dženan glas, znači te novo pare džulaki. Namaze
свакодневно понавља 5 пута. Па и стога жена која е изоставила намаз у менструацију не наклањава, док се пост не понавља. А кате какја тачка качва? Само го те биснува кате со чержен лафит, менди ке сава тачка авена. Пеноло о намази пенол со мукола пе на накланини пе, али пеноло о посто Рамазани пенол јек пут јано беша менџана, нели? Емиситу време цело беше. Па че стога жена на постити пропуштене дане, Рамазанско поста. Па пеноли џувика и сила цело беште, пероло дода дибиса Рамазанес. Уколико наступи намазко вриеме и жена не клања одмах намаз, па добие месечно прање, обавеза јој е када се очисти на клањати тај намаз. Ти објасни ма некоја дали Халиле оправди. A kad te objasni na kvaj važno punkt, bušušo punkt. Пенола уколико десини пе пенол, десини пе ујан ко време намазесу, наступи ко време намазесу. Пеноли џули накланинџа одмах о намази, па добини пире буча месечница, обавезно пенол, обавеза јој е када се очисти на клањати тај намаз. Пенол, обавезно и таните накланини од ова намази со астарџала. Сарто беснав, например, ко ручко, мангате кланини хем ко 2 степен десинџа пелаке, јој морате чинати. Да? Грешен ден. Пример. Ало ручко. Коринџо вахте ручко со којек, пример радеха на. И од годинџа времарица. Ајде, со се сјамен вахти, например, ко тој џи оштар џи киндија, пример, само. Да, о време намазес. О време намаз. Јој гуринџа, накланинџа ко прво намази. Гуринџа дуј, о тринто, хајка кланинав ко тринто, добини месечница. Ој шајнете кланини, накланинџа, кед ка пошмини, ој тани борча ква намази со чаџарете накланиниле. Од оваде со мукале, ја. Значи, со тој на ине панда нечисти, панда ине нормално. Ja, o ine šajte klaninu namazi, ali o vreme koristijata. Subhanallah, subhanallah. Качна па нек тачке не наставини османишо. Ана, не беше, да, ај си пана. Ај си, панда и си. Намазе кој пропусти због нифаза, жена нече накланјавати, па макар у нифазу провела пуних 40 дана. Значи, ако те пенола да на нете кланини нико нифаз, го намазја со мукален, па макар те овол хем херде саранда диве, са мен джана, акана одла джули кане буча, субханала мен на мешина на дуали, и джули джанола, па макар пенол хем те овол саранда перде диве, нијек диве накаква е. Ева да овен састека мукаве осмалесе, нек настави неката не си панда тачке, алак те дотуме свако хајри. Аллах мамин. То микрофони сам чи грчин джаманге, олесо микрофони, дешто ма на джанава со се. Туте варанте пането микрофони ке черем лак. Ја ту валенте панечанке. О, нашти, валла, јаке дик, ваш пенава, нашти панавале. Шај панав сариен ту мен, дик. Силенци, кути оспити пенол. Ко три тачке валан. На, ко три Ništo, tam ke dok će raja lafi tuiko avri. Чачор наштија чави погласи. Наштија чавава, халовен ма, каслики напт минги кади кемпасе. Хајде. Neyse. Ki deshpançta çilama jali. Ja. Okay. Selam aleyküm isto mandar da saje pralengi sudeno silami. Bismillah, penola kada žena u nifasu provede 40 dana i još uvek joj traje krvarenje, ona poprima propis čiste osobe, te se stoga treba okupati od nifaza i klanjati, a krv koja joj nastavi isticati će imati propis krvi istihaze. Kavaik šukar tačka, lento objasinale, inšala ko objasinale šukar i džuli, palo kedine duje dušencar od oldinđala maksami, znači čao hem džanena čisila je period so i džuli čistinipe. Od ova trajini otprilike saranda dive.
Па пенола ако косаранда диве ачоло доварат, ој нормално нанджола, которо джуну плуко, се одва вола сар джунупи, льола гусел, значи, почмините черу намази. Пенола, ама, ако наставини палосаранда диве, дикола на ачоло доварат кавачера, значи, на чистин джапе, наставини од ова, пеноло дова више на рачунини пе кодола саранда диве, него са со објаснинџа о Чамилиан Гледер, и сиамен трин врсте која терминја кавачера, са со пенџаем и сиамен хајз, нифас, и сиамен истихаза, значи истихаза, тано орат обично со джала кава, пенола каручунини пе обично орат. Значи джувли ка льогусел, ка чистини пе, пенола ка наставини течероло намази, со се на невише од ова саранда дивесој на клеја, каватано обично рад. На нек рад таро каналија више кода вол тари джувли, него вола рад таро венете пенаџа. Таро вен. Шајка воло дорес на мандим тева чера, пенал шајка воло. На дикума тачки. Не се. Меđutim, ako i tada nakon nifasa nastupi hajz, ona će se tada sustegnuti od namaza svoje poznato vrijeme nakon čega će se okupati i klanjati. Ama i sjaka te pa nek tačka so pa na poškar objasnida i si penola. Ako i džuvli palo dva so i sila saranda dive, penola, valjani biti čistini pe ama avo lako period, lako dija mesečnica kavačera, ako dikolači od ova laki mesečnica počminđalake, znači oj ka nastavini tenačerol o namazi, na postini, znači nastavini od ova dive kozom trajini lako period, znači od prilike svako džuvliđan ova kozom trajini. Ako palo bijaniba, a vola lako od ova isto periodu so valjani čistini pe svako masek, onda nastavini. Znači, načerola više namazija, so se dva lako period, a kad te pinđam, ako na nelako period, valjani čera razlika koliko, ako na nelako period, znači saranda dive, čistinđape, hem dikola, poso džuvlja, valjani te vačera, penđarena od ova te vačera i razlika, džanena i razlika, šaj, ali na inena so magav te vačera. Znači, od džuvlja, od prilike on džanena i razlika kava, hem okova. Znači, ako je tano obično, onda ka nastavinen. Znači, palo saranda dive, ka čerem se namazi i gotovo. Znači, lena gusel, hem nastavinena. Ako diheno džuvljači, a volo kova javer su džanenom čistinena pe, znači ona čavena načerena i dalje načereno namazi, hem i dalje na nete postinena ako valjanđete postine normalno, znači ni postinena ni načereno namazi. Palo dova normalno, ke završini lako period, ako kakva slučaj i nela saranda dive čistinđape, alo lako period, na kraja lako period, normalno ka ljol gusol, hem ka će ropso namazi, hem ako i nela disave divete postinika na postini, na nemisovo problemi. Ostavljanje neke stvari i pored toga što postoji potreba da se čini, dokaz je da činjenje dotičnog nije obavezno. Ostavljanje neke stvari pored toga što postoji potreba. Ta čavio manuš dišta hem so i sile potreba džio dova penola tečerol, dokaz tano tečerolo dova jabuti na ne obavezno. Znači od jabuti so valjani tečerol na netani obavezno. Činjenica da žena ne naklanjava propuštene namaze u periodu od menstruacije zbog poteškoće, potvrda je velikog fiskog pravila, teškoća iziskuje olakšicu. Penola i džuvli načerola o namazja so mukla, znači okolo namazja so mukla so hinela ko periodija
sad što pina onifas, znači od namazja načerola, so se i si opravdani razlog, hema kava penola ola ke bud paro, kad bi oj tečero sadla namazja. Pa će saranda dive po panj namazja, znači samo kad ti dikeno do tega ola dušol namazja. Dušol namazja i te perol, kao ola ke bud pare odrese, penola ko zakoni islamsko, penola ke da vola ih poteškoća, a vola hem olakšic. Ke da vola dišta pare, ama ke ja vera sa su penđam na ne pario, Allah uvek olakšini perobos. Dozvoljen je ženu u hajzu učiti Kuran na pamet. A kad tega penola dozvolimo đuvljake, te učinite, te čitine o Korani od vas u džanola ko 3 godini. Znači, ako džanola Korani sa so penđam, saranda dive, na primjer, oj, naš ti čerol namazi, a oj tani hafizi Korane se, ja i džuvli, te na ponovin džaka bistrol, o sura, i oj, нали ни са проблеми те учини о Корани од вас оджанала ко 3 години. На не да ке забранимо. Емтано буд пошкар, похвално и джулите те учини о Корани стално. Хавариджи су сматрали да е жена обавезна накланјавати намазе које nije кlanjala u periodu menstruacije. Пенола катео хариджие сматрине на чиджули валяните пероло дола намазја со начержа кедине лако месечница кога чержа кед валяните чистини. Вјеровјесникот салаллаху алейхи ве селем одобравање нечега својим следбеницima убрају се у njegov сунет. Пекамбере салаллаху алейхи ве селем од ова со одобринџа течеролпе сматринипе ано сунети пекамбере салаллаху алейхи ве селем. Значи, о пекамбери салаллаху алейхи ве селем пенџа sa so penolo ko hadisi na ne aminge naredimo te naklanina, znači te pera odola namazja, ama naredimo aminge te pera o post. A sarisi amene isto ajeti ko Kur'ani, penola ako jen namborome hem jen ko drumo, penola tada peren odola dive. A kateva čeripe kotoro, baš kotoro Ramazan. Riječ asaba, bilo nam je naređeno, imaju propis vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem reći. Znači, a kad tega penola, kad hinaminge naredimo i si o propis, či o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vačrža odova. A kad obrom kotoro akava hadisi, pa čala ko oldek tačka su kapojosnineno pralja buderi, ja da je komentari. Ме ми се навчи доста јасно Јано лакте наградено туда, а кава дикамо прав писинџа опасна тема, на не хич опасна тема прав, а менги не опасно. Осетливо. Осетливо те, а менги не доста осетливо те преноси наладжи кито менде, јел моранџам те стеги напеко свако вачери вате изрази напе шукар, али јек тема чачекова валян свако медар те пенџари. Сосе, ту на Јан, туке на валян, ама те породиса како валян. Ти породица на кажал те пучол јабанџија, 100% каде вучат. Ари, те ханемо ка пучол ту, тој ка преносино те чиенге, или ту нуконге, или пенја, и се туриса, морате поступине, цар Аллах спантара наредиња. Јела, о незнање, ка игарото кој ки бути, кога качерене саве харамија. А Аллах спантара чим забранени ек бути, ту черела, ту перако харами. Насоту, родинџано знање, на аланџико знање, па поступинџа, него ту на родинџан ништа ич, на чержан ништа, него чержан опити годи. А чим череа ту, а не а јек од ова сарпенолапе, а не а јек ту те вагине сој шукар сона, а ке кашајте перана калакула. Одореси темата ни бушужи, свако амедар, морате подучинопе, а мени ја муша, ми ги наваран, али а мени си аменџико нучера. Обавезно си амена нучера. Hem ke nabi ola potrebno o Resul aleyhisselam ka penon menane majam de vakarestar. Onda kov si kaja Aisha radiyallahu anha, Aisha si kaja asap kinyen. Hem elhamdülillah la estar. Allah spantano optereçino nikas de kense kozomo islam tano elhamdülillah loko na ne paro na optereçini nikas. Hem elhamdülillah li čisto vjera.
И се достате додајни пе, него ме наби коментаринава ни савитачка, салам кофто сати. Алхамдулилlah, laista со мангнуте вчера вангедера лафи ки почетак со пенџум ка коментаринавша и ка нашавкоте и тема. Сара логика ква разилаживање будке амендете на сложинапете, на черапете, на кова. Или сар уопшта вола е заблуда ко мануша. Ако веќе самен изворја, сар ресола е заблуда ко мануша. Лем пример ако таро Ибн Теми рахимуллахи кој е гдео хине четинџум. Лем пример, например, е гав. Кога на неле баро џајанди па на не ода те си еки имами само. Мово один од два имами од два џемати. Па кана пучена не например о мануша, одла становники од редизјаке, тари е правило, тари е фетво. И ова нола овшај на пенџари, али анола е кодлука, ано два поџанди па, ано најшукар начин со кој те алдак задоволно одолеа. Хем те никлон, например, тародини, него анола со најшукар те пасуино деме манушенге, хем те ол ко право. Аке субханала, сојакава, со напипинава екран. Шерен алали само капхано мангелај. Пријавинена Олај, пријавинена Менахи. Нема везе. Амаре душмања. Ајде иншала. Ема од два хоџа, од два имами, од два соџана меме, анола е кодлука. И ош поступинџано два поџанди па. Емо мануша поступини на џар, цело гав чере на џар, алхамдулилlah чере на шкар. Ама ке да вола линго џанди па. А вола тачно џанди па, сар Аллах спантара нарединџа, Ресул алейхиссалам одрединџа, мусика џаме. Ке да пенеленге, аква правилно на џар, черола па џар, на прихватинена, на амен сика џаме на кава, ема мена чувам га какава. Од вајта ни прави заблуда со Аллах ке аменде. Јест. Алоленде јека амеде, кала пример ке амеде, Аллах ге тикно ми хали, алхамдулилlah, амен ге Аллах ми хали, поступи на пелесте, садук на воло баро џанди па. Ке да Аллах баро џанди па, на амен исамен ми хали, амена мрдина катар. Акијата на џазабува. Ема кате пошминената вем со кола групација. На мен поступина амаро, око поступина џар, на праке да водат џанди па, морате чина веса, со се пенџам о џанди па черола према доказија. Дике докази на вишина, не тула финишта. Доста и на каде тематар, Аллах субхана таала. Сима панерик само те додајнав какја тема чема. Мора сари не те додајна нешто. На баш кој тема кај пелама ги коди баш котро акија котро хајз џулјенго, значи ко 3 месечица. Свако џули ако сила лако период, например, вчера лафи штар дивелија, панџ дивелија, хај панџ кала сад кова. И дикола начало дова наставини пешо, ефта, сарка поступини. Ако и не обично лако период стално и не панџ диве, ем дикола га на шов тода, ефта тода, сарка поступини. Сарка черол. Ако дикола чи шов то, ем наставини џар, овена, значи ка додаини јек диве. Наковен више панџ кола ко обично, ка оди шов. Ако наставини ко ефта, па наставини овто, ења, значи ко свако пути кади хол, ка додаини по јек диве будери, нака черол намази, нака постини, најбуде со шаја волате бајаре доа период, лако, тано трин диве. Ако пало, значи, пенџам панџ, хем трин овто. Ако пало овтото диве и сила пана, значи, а вола од овако истихаза, сар со вачежам, на не више од ова которокова, него которовене кава чера, значи, ка продолжини од ова период, најбудер со шај продолжини, тано трин диве. А кава пропистано, морате вечера пинјенге, праља шунена као објаснение иншала пе ануменге, значи кава само малумте додајнавчи, кава важно амаре хануменге, амаре пинјенге, амаре диенге, саренге, кава со овој важно пропис, морате вечера и од овај. Аллах те награди. Бош каро објаснџано, шун. Ано шелџе не е кешај толе која проблем, важно. И акана ме биола ма паре те почавјек хале. Нали биола паре. Али ке ту алхамдулилlah шунеа, ема кана џанеа сар шајте десини пе, џанеа сар те поступине. И на не ни со проблема кате.
tu si cave a Tehanama, o si cave pe Chia, o kia si cave Javera, pe Amalinja, pe Penja, Alhamdulillah, ja prošino poznanje. Alhamdulillah, la se pravalen Reslam, ki paluni tačka, znači, taro te penav, taro čistiva, a vodo poglavе, taro namazi, alhamdulillah, dik kozuma kja knjiga, ta ni usavršimi alam, 160 strana, samo taro čistiva. Ама nam уклja ništa, znači, ništa nam уклja, te nasikavi, amen, sarte čistina, pe sarte ulja čisto ko namazi. Kad samo blagodati si amen, subhanallah, kale knjiga. Allah subhanallah, inšallah, kad amen sabri, te završina sakala teme, te džađiko krajo, pa te mangla Allah subhanallah, te huljajem ki dujto knjiga da. So sakala tane dujto mja, knjiga jedan, knjiga da, me si navši i jakja knjiga završini hađe. Samo te dikava, reci. Hađe, postimila. Knjiga o postu, o pošmini dujto knjiga ko hađe. Znači, ko posti akateja čola, džiko i ti kafja vola, takva samo aricate mu tfapsar kova, ali ако наволам го намази, кога тане јек тема, чаче свако не сам енге варан, а џанен ко намази ко зам правила иси субханаллах. Allah subhanahu taala inšallah kad ulamen sabrihem zoralipe, jela dika kana već pošmine na odmorja, pošmine na kola, ali amen penjam subhanallah, čak ko odmorja ke kađa, te na propustina, nisavi emisija te na propustina, te di kako zam šajte đan, hem oke to bavestina vsajme pralen, znači ko YouTube, organizacija Ešedu, Царсова Чераваджар, организација Ешеду, каракено предавање, свако предавање кава сојси, иншалла каракено дори, шукарите на хем суни басе, хем дики басе. Али шукар, например, доволту оке, доволту варант ке да еки емисија било сави, джа контроли неа, а вдие перджум, значи джала напачко те перена, муколату коти прва, коти напачко еквашо емисија че чумненца, па не екваша чона иншалла тај сака перавле, ен сваки емисија, иншалла свако диве сукачера, каджал директно ко YouTube, Ема џарко оламен, иншалла, јек диве варана ми га кја потреба, џао те ди кја деси, ту мен ди кена никога ме да начерила лафи пестар, ту шајте на манкема те на шунеман, али о предавање од сој од тетано, од телет ке само правило. Allah subhanahu te do mi svako хајри, сој ситменте да дајме правило. Овен са сте, ово е ништа, аз ми не само молим те пенава со пралјателе, со шунена мен, поставим џе поново питање, дали ковел Тарквиз, хем дали амен ковлава о книгите Ромдету Лахкјам, хем одговориме пралесе да ковел одва иншалла, те наставмо амен кади какеда одва ковел, хем сар ковлава, ме мислинава, онтане дуј книге, значи си дуј томја, и прва книга, хем друга книга, хем ме мислинава да свако кога побединика добини дуј книге, најек него дуј книге, то вели од собе. Ме би черава каджараке, би черава жар. Ала палек, ако служинем песаре, Алейкум селам Нуредин. Бистожина песа саре, ако јен за, ке ка завршина и прво, значи о прво том, джико и ти кафи сар со пенџам, ка улава панч книге. Се офенена. Шај? Панч по дуј, нормално, нашти дава ту јек. Увек пари, значи увек пар, дуј книге. Пар. Панч по дуј, иншалла, два со капо годино, трим питања, од два само со инака те нашти, амен чака на питање, субханаллах, амен дар дишто коа, на питање на О питањата не са со на кјамки книга, тако рече, само два питања. Обично питања. Валда ме мисли навчи каѓанен ленсаре. Ама иншалла као панч, па посин као панч. А те јаме до шукар воляка да лавајм дешда. Чераваре, харица игара. Онијети танамаро, одолеа, хем нормално толамен амари садака со кулава, со качитинено праља од ова, то користинен пе хем оно доле книгенца, а хем амен иншалла ко судњо доле толамен садака тулџарија, толамен опхал кока качитини, качелам џе дова иншалла ко Аллах одолесе, со добинџа одија книга амендар, а о најбаро цилтано, те ширина о сунете пекамбересора салаллаху алейхи ва селем, те на усмртини пе осунете маре пекамбересора, те на дозволина, ти кронди саве манушајм те перавено сунете маре пекамбересор, се дикена сави фитна десинипе, амаро цилтано осунетите бачерале, хем те улавале, хем ко свако чер иншалла те ресел. Саламу алейкум. Диксао благодата кале книга, ко субханаллах, на несар е книга јавер. Јела буд пути си пралален амендар буџе не ленав се книга хадисија. Шукара доа. Ali hadisi motovi samo ih buti, ali tu šajste svatine hadisi sar tu mange, pazi, ili me sar me magav, ali ke džaja ko detalja,
ке джеате тефсиринот ке свако ташка таро хадиси, каде кеда на халилан ништа тарадва. Например, аке пример ради, ке би мам пучола некоја кана, тар истихаза, оке, со, или таромесечно прање, те пучол ма некој јавер пут, ајде мото мангедишто, сокава чераме му право. Сокава черам. Па на нетке дозволино теклањине, па дозволимо теклањине, а ка те додат у сваки ташка со валан течере, сар течере, хем со се череала. А кавајтано, значи, јек благодат таракја книга, кога нам уколатано шуко, те пенав читинџанем готоа, на него објаснила. А док јавер книга, например, лелат ке чере, сиклове хали, оке, например, дела се меру према намери, шукар, свако ибадети со черале со синето и намера лесе, Аллах спанта наградинту лесико, али те джако деталја, сар со јаме аменко деталја, халовеа дишто скроз јавер. Така е. Алхамдулилlah, Аллах спанта со динџаме не саке благодетја, емичала каби чарлам ги саке баре великања те пенав, кола черен книге, кола ден по живото, валај, он панглона, на иклона ври, терен свако детали те чолки книга, па те мотвој леко исправно. Праля шунџеја кана, кој неа кала хариджија, кава само јек посто лендар, сар он сматринџеја кова динјо хариджија, хемавдиве, и ситумена савке мамша, шунена тумен кокори тума река рецар, со представинена песар ходжија, хем сар он, објаснинена сар о хариджија. Одолесе амен, иншалла, јамо до лендар кова капрајна, кова став, кога јамо дола пралясо ка брајна кова став, нака му кај праленте джанте овен хариджије. Јер ке билајнете читина, која кала хариджије, праля ка диринџо, ка дорен пе бала ка циден, те шунен лендар со иси. А дали иси авдиве ко авдисутно диве савке милетја? Ја, пердо иси. Само тумен на пинџарелен, на джанелен, он манген тублешинен о говор, а јетенцар. Ама узодла ајетја он по тефсири чвен пигоди. Ема џарци ден тумен, таро друмо. Он тане одола кола во динџе мари бе против Алија ради Аллаху ан. Он тане одола кола мударџеле да. Е Алија ради Аллаху ан. Бе Осман да исто, он мударџеле, хариџија. Па крено пикандерско вакти да сине улендар, кола на сине против козом читањето. Нема везе, Дико алхамдулилlah. коменти таро Јусуфи. Сама кава, Ма критики на ја верам. Мате, На ја. критики на мена кате нана. киташка со критикинџе, со джелики ајше ради Аллах ван. Али качинава кате иншаллах. Качинава, ја ракатеки книга џар пишини на не критике. Сама не това кара. А кјак не сва кажан, тумен ма права сва кажан, умде дух ахкам, ваданџа е хајудиниске и ња берш те карола. Пази, и ња берш. Аллаху акбар. Те на шалу вакти со кажа кава книги. Второ фик, тумен ма права. Ске џанак второ кава тумен ма права, одруске ва кара. Дико зом труд динџа. Башо аква, те олакшира много нега кава фик. Сарте лавдези, сарте кланина. Ја. Алхамдулилlah. Валај дик пем правалем, пошто на крам сакала ташка кана. Те пенулам ге джико на џанар те лав дези, амин ге лаџава кана. На? Чаче амин ге лаџава. Со се шинџам сваки ташна. Например, оке питање кана. Питање, чаче питање постави најфален ге сакана. Кастале ламо гусу лав дези ме фала. Оке писина кана. Читинџамо те. Кастале лама мено гусу лав дези. Ако вие не присутни џанел. Башо питања кана, ба пошмина. Ако само питања, жа. Исито ли книгите де? Исито ли книге? Исито ли тој книгите де пралињето погодие? Нема само и. На не, ника сте тој книги. Онда мапуч. На не пана спремно пене. Субханаллах. Дик чаче, например, оке. Пример раде само кавачера. Од Абдезир Ламлетар од дојма еке вјернике. Тари Ајша ради Аллаху ан, хем тари Меймуна ради Аллаху ан. Ке капучагана кастале лама Абдези. Дико праса писијаче теле. Дик се писијаче прателе. На некој мапуч. На, чаче би заигара. Сама кава те халовада таке и книга по можиното, таве кој степен е џанди пасо. Бизилате на шти. Ако дика Абдезир Ламлет, тар Османи ради Аллаху ан, сар објасни џанге, кока лула џара
Dikume Resulü Aleyhisselam. Pa kolu la Đara Bezi. Ма издајно питања, чамќа манчераваче. Ма издајно Некаква питања, питање не ете поставини, него ја верте. али те џанем халален. Значи, као вели бути те пучатумено питања, ем те добилено книге, од ова палкова ка победини јек пути, значи, дуј книге, о прво емо дујто том, мате пишини више ко коментарија, мате черол ништа, јер нека му кела вереđe хан. Inşallah, inşallah. Ако пучепе дека пучопе мора ту клоду преки камерата одговори на телеа жале. Книгите роло GPT, о шейх GPT, него одма директно. Не, баци, на джаладжар. Ya Cermo Pralo, Giulenghe Penope radiallahu anha, ya. Che da Giulia, radiallahu anha. A che ratis po mingiumo doa, ako zapazinjenko adisi, radiallahu anha, i Giuli, anhuma, mušem, akva, dadem čavo, ili te pena, ili čajem dad, ili radiallahu anha samo jektano keda. Ja spominjam inšal. Рати одва баш во Керџан, значи ако и да не емо дат преминџа, емо чаво. Значи Ja, со hvala pitanje Писијате, субханаллах, беш валанџасо Сафет Кудузовиќ, те черел умдету лахкам, валлахи. Nije 20. Od 2003. Imam 2026. pana, znači 23 godine nakon Pleterin-Džape. Аллах. 23. Книге не ве, каде киле, аште рикам. Аталака најкиле. Knjige, meri Rumnak ja 2019. mislim, znači, na 22. Одватано издање покасно. Мало покасно. Порано издање три книги, јек, дуј, три. А сар Самарица ту, Халид. Туршун, Абдула. Халид, пуна припадњагате, ту те сега на книги, три, јек, дуј, три, Халид. Ту наје такмичење, кој ту издање ситу книги. Аха, окей. Кои силе книги не морате такмичини, па само околу на мене. Халид си џанаве, Халид џанав си јек, дуј, три, одnosno три си. Окей, онда. Čavalente manglađi ko tavolu pre, slobodno šajte vol, šajte čeram je pa naj 5-10 minuti, ađar ako takala teme znači su završen džam, jel među avdje činava i ne završena i ne činavali avdje alhamdulillah, na kljam celo poglavlje tari čistoća, vala i me manke i um radosno su naklumla. Se bud puti o manuš bešen, ale so knjiga te leakija, ama ki alhamdulillah, inša Allah te manglala spantara, lese izinea, inša Allah ka završena celo sad zajedno. Dike na mena jam buđene, pralan, psaran da pinda, bište, nije važno kozom, ama inša Allah sad so pinđum, svako predavanje kao volko YouTube, organizacija Ešedu, kad iken inša Allah, da teko svako predavanje, samo ka interesinot, minđano dva šunen, na neamen dar ništa, znači od vas očetinđamo do teka čo, kađar. Te manglađi ko šajta ovo slobodno upre, te će ram garica moabeti, pa nek 5 minutja, inša Allah što se... Me bi penava upravljava lantoven захвалне на Амендар, него Аллах естар, со Амен мучи намен харица ко романете проводина се тумен джанен, на не Амен романе книги пралален, на не Амен. И си Амен, алхамдулилlah, романе шехја, ходжама, панда нареслете черен да е книга, шукар, таофик, долес Амен мучи намен козом шади. Одозом козом джана романе, харица те преводина со пралален. Блокирини некоја кале шејтане тере, нека менаш ти блокирнав, нека блокирини. Ашка нека блокирнавле мароле мајка компанија кано са. So će rola be, subhanallah. Mena dikava tu men so čeren. Ништа, джело. Neyse, haydi. Mağaza merinem be pralalin si dosta manusha soka izazivinen tu kaçeren. Mağaza merinem. Амен. Amen, subhanallah. Navalante holana. Yala jiko şey holanca avriya kana hava katet bisidi kakala soya kate. Odmah pisini ke daj komentari sarse kova janet. Amen janaya, svako djelo sočerea tu radi Allaha nakove ađar ki strana mu tuda. Okej, morate vačera, verati u manu djelo testimina men. Ма за ме послаников беша. Mana zadinava reopsu zadinima o maso. Туте е манде одва Керџан. Nema veze, subhanallah, bešenat ke hazari, svako Allah, pa me pale misto ka vačerao. Su se na vačerao mandar, subhanallah, resulitano paluno, empečati saje poslanikom. Ovo dovatu kan džalen šaj, motovena ikone da. A men džanaja sao muslimanja, džanena kova. O Resuli, ale selam tano paluno, pečati saje poslanikonge. Ema kva pečati kovo.
Em naladjao Вала Одорска Аллах пенала мукша. Kur'ani, сами вала очерку Kur'ani, ако пенџен веруина, замислинен ковен, а чавден ако ен искушиве, Amalim tu, só se nós, mami. Çamil iblisi Allah'ın muhtaç olsun diyor. Pois, Ninjali roko. ajar. Yani. Laneti to. Odorske iskušenje kod toga se kao stalno. Jeste, si lepi vojska. Otvoreno neprijatelj, otvoreno, pravno neprijatelji. Ajar. A sve vojska bari, ja. Çavaren ka diko kiko ka kuşola min ka çerola min ka kuva so teçera. Muslimanya ya elhamdülillah. Vallahi amen ya muslimanya na varante mu amen to vasarlende. Ako ju me lošno mavtuda isto. Aki kada bud pralame dika menaštealo avaren kada rasparinena pe kolaj. Tu varante mo tveš ukar ahlaku pa kušlatu pa selam alekum završin jantlo mena baba sartute leno primer taro Ebu Bekir radijallahu anh janina hadisi penola kad rasparinja pe ayek Eno Resul aleyhisselam Hasan diyorlar secane doka kušoli ne o koja Ebu Bekire. Ke pošminjavte a kušole o Resul aleyhisselam celinja. To jeste raspravini pe na tako što. Što se na džava kod detalja nego madu ventu men sarodila. Amen ko vas mirime. Vačeri dišto odlosum. Selam alaikum. Na im to čifti. Selam alaikum. Završin džapa da te gleda. He mahulenka i na nekom mara tam pralane. U muslimanima. Mislim da je kralja Čanke Kerhalali te hulente postavinenti sa pitanje baš akavaša, eti hulen neki kroaviša. Ola džana kala prala na hulena. Akala prala. Neyse alam ko ofto tekvaša ki Allah subhanahu ta'ala te mu ko rahmeti pralarin kakva vačeri basos vačeržam. Inshallah Allah subhanahu ta'ala ka priminola medarem tu mendar. So jame ko ibadeti, sakvatano jek vrste ibadeti. Allah te mu ko rahmeti te džakana ko poglavlje ko namazi. Te završina leda, inšallah, džiko krajo, te dolameno dva mudrost, te čera Allah i šukar, te nova agresivno, hem neko, ako postupinđa grešno džakana, šunola, varan te pokorino, pe čeržum greška džakana, a kana šunđumo pravilo, varan odmah te čolki praksa. Neyse, i sit mendišto te vačerem pa napravali, nakon nanetu mendišto, inšallah, ka završina kate. inšallah. Allah se nagrade, pragen so amenca družinena pe. Svakome hajde, inšallah. Amin, 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 inšallah. Hvala te dobro, inšallah. Hajri, kada kažem pisto. Ok. Selam Selam aleyküm. aleyküm sen palenge. Assalamu alaikum salengi. Inšallah, Allah kamu korak meto pitu mende, čeren dova je kese, Allah te ozadu na mensa, inšallah, care ko dženeti tarakata džar. Selam alaikum. Alaikum salam, alaikum salam. Salam.